Men sang mau mai ko te sotuk ma ko Rusian me yang karkorong program and Protestant hour ansukset ni maran kot sam kot na o kot ngen sarawi me ban patongan sakasakareki ir patak sarawi sang nan sakul matral puk sarawi Puike pan bil patronan wewe aitongal sakaratan wow o kaipani pan kuburan lapalapakan te keiti lapalapakan nan penentiak memotso o government o bil aitongal ram wow ong yangai soulangkan o kaunen memotso kan nan Amerika Hawaii Guam Saipan teken Pohnpei kan o bil leletong try nan Pohnpei mon ai pan tola imen mailen mangi ik patron kaum beta orla peu nan sabun betrai puk sarawi mekatitiki is memmenimpe kawait pan sang nan sabun betrai puk sarawi ye romawan luk iralaut Asia kerajaan kerajaan limau dan silisa kisu Iran kan mesansan nani repukat ye sonpatakan kosan netman sabun matrai kaun labalap Jesus Christ samroman lipaiman o pil olen Samaria Sonpatakan kosan neto song and little bit Jesus o itap Jesus tami pan wia puyan kak aniki mau sot Jesus ap sabang o masani puis me sabul matrai puk sarawi kasaleng trai pues sonpatakan kosan neto आप masani yet tami patron wewe kinan sabun betrai bukan kosan katakan te buk sarawi mai ko poin ka wewe on trail aso buk sarawi ye bukan kosan itu kote bukan kate te kap saikin to yawita ni anso me Jesus Christ katrin dia yes ari son betakan kosan itu आप masani Ong Jesus, yet kayon kosanet. Ken pakong kau noam kot, sang ni kapetum unsak, nganum unsak, ong ken unsak, o nalum unsak. O karyawan kosanet, ebil kasampal melen, magatitiki, ken pakong menimbom, tuwata ken pakong penuk. Jesus ap masani sonbatakan kosanat kowe o kapayata kosanat makatitiki ken pakong menimpong tuwata ken pakong penuk sonbatakan kosanat ap ita Jesus puis memenimpe Jesus ap tola o wia masanen karasarasio Yet karasaras potet memasani dan sansal nan Romawan Lukas iralaut Isaac retikresak limau len silisa kisim. Ni oralap kosaipan olen Samaria katekman mesansal nan rebukat. Sisa tola o masani karasaraswat. Tane olen Jerusalem man selok sang Jerusalem poen ko tila serko alwat maingko maini sekisu esote inen trakai lau onana kan mie wasan lollapakan rekin rukurukia o awie to Israel kan reban saiketi
o kuliah sang arai tipsiukan. Ni answer me all minute me kosang Jerusalem. Lel wasa me takai kan o nana kan miye lolapakan rap tangato kuliah sang tipsiukan kameseli o kokolasang. Olo onon karinyang mela nan alpotet. Aramas metebin lelato wasaat. Ye samoromen. Mainko, intuan time sabon betel puk saraw kasaling try. Samoro o level up nan billion umotson Israel men susakan. Samoro mikina mapali wiyata mayroong o biliyanga kita tok sarawikan nan umotson Israel men susakan. Samoro metebin lelato wasaw o kilang olo aonon karinyang mena ieri tolul sang o kokolasang wasaw kahit nan al paliteyo. Kariyaman en aramas ye lipay man. Totongkin lipay may ko nan sabon betel puk sarawi. Irail me kinapapali onone tempa sarawi kauna peta tipson mayroong kan o yang aki totok tekan may irail lipay kan kinso wasegi momotson irail may susakan. Lipay men pilkait nanalot. Gilang olo aunon karinyang mela yeri piltolul sang o kait apalialo. Kesilmanen all maiko yet olen Samaria men mepil kait nan alot. Niya kilangata olo nan kapeti mogit kita apakwela olo. Olen Samaria keto impen ol menet o kita le o wine o kaya kiti olakan. Ebil ale lebin luko o kitimpene olakan. O yeri pagata pon takbe o wala na nimon kay ruweo o binapapali ol me paisi watrano na nimon kay ruwot. Esote koko sang olo. Mantan rano ulen Samaria patrono mekau nimon kay ruwo moni silberia iri pilino kiyang mekau nimon kay ruwo may bang purato o painti tamek may lus kiyang all minute. Siseseri kaim sekla masalan karasaratwot bitak ren sombatakan kosanata. Is makalameyang ren Israel siliman pukat. Ye samoro men lipay men o ulen Samaria men. Israel me utan men impen ol men lotiyang lolap siwat kan. Sombatakan kosanata patron sabab me patron kato ko molo me analisa was. Main ko sa sombatakan kosanata esoda pilmen kasaleta me ulen Samaria. Porque men Samaria o men susakan rosote kineo penaso. Esoda men kasaleta wanta tok ma limpo kalangan. Me ulen Samaria wiyayang ol me analisa was. Anso. Jesus pagkatun masa ni ong sombatakan kosanata eri kowe o wiyata tuwate met wakan yang aniki mausotuk. Sombatakan kosanata wewe kime I pasapangan iran kaina mo sabuliman kita tungan liki. Dami pan wiya puyan kak aniki mausotuk. Jesus masani ong sombatakan kosanata kowe o wiyata tuwate met
Bukan yang aniki mau sautik. Iban kaim segla programut o watakang ketrai iraeu sang nan sabun matrai buk sarawi. Ye me sansal nan kayawan son ira laut payu ira tiki-tikisiu. Me masani kompa kapai kesampal ko ketrai nan pakpene. Poe ki limpa ken kosang raincoat. Pememen me aniki limpa ye i sabaliman coat o peni kin ese coat. Ni maran coat sam coat na o coat ngen sarawi i kain saklan programen Protestant hour ramat kalangan ko Lucian.